Yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isi kwa zine abari muri Amerika, Canada, Australia mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinave, mwe mudukurikira 5 kuri 5 dusaba abantu bose gukora subscribe kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV na Mibunda TV1, aho hose munyaruke mudukore subscribe tabadari. Ko murabikora neza, Mibunda mwamuzamu yageze ku 3,000, dukeneye ko kuno kwezi kwageze 10,000. Tafadhali turabishaka. Nukuri nanjye ndabasaba njye bya 1018 ni mubanze musubireyo sinza aho mwagiye kuri Joshua dukeneye 50. Ngayo nguko turi tariki 25 z'ukwezi kwa 11 2026. Tubibutse rero kuri kubanga bw'izuma ni Joshua Entertainment, naje uri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1. Reka bwana munyamakuru twari tugukumbuye nzamubwira ngo uhumeke cyane ubwira ngo abadukurikiye abafana batazokugira tuzobona ku bafana iyo uvuze ngo mpumeke bukeya ubu washaka kugira ya shuti bavandimwe badukurikiye kuri Mibunda TV1, Joshua Entertainment, Rugenza TV, Joshua TV, mwiriwe amahoro. Twari tugize kakangahe tutari kumwe na Rugenza TV hano kuri kamera zacu. Ni bene ya makorose y'isi ugasanga kubushanya amasaha kubera nyine imirimo abantu baba barimwo no nibyo abantu babiruka mugasanga wenda giye kimwe ntimubashe gukorana, ariko atari uko bivuga kuko hari kibazo ari impamvu bayabiteye nayo masaha aba yabushanye, ariko kandi no kubanza kugira mukagaruka mukumburanye nabyo ni byiza. Bwana Rugenza, yego bwana munyamakuru, turakwiyegereje hano. Warugize nkakanga yatubushanya amasaha, ariko noneho duhuriye mu isaha imwe ni nkaho ibintu bimeze neza. Rero abantu bose bari badukurikiye bari badukumbuye ngo bazava ngo tuzaturyohora none se bazakana ngo tuvuge dufatanyije amajigo. Oya turarakara niki kandi Yesu yaratsinze, kandi bavuze koko kubera no myaka y'ubukenya timwofata ubukenya buriho kuri muri bino bihugu ngo mugerekeho n'umujinya ugabanya imyaka mwosigara n'ingaheze. Dukwiye gusenga dukwiye guseka tukanabasetsa kugira ngo bongere imyaka cyane kabisa. Oya ubundi umuntu wese utagira ibyishimo abatemera ko Yesu yadupfiriye kubera kuko umuntu wese usobanukirwa ko Yesu yapfuye ku bwacu kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, kwiheba wogira n'ukwiki kandi Yesu yarabirangije kandi ntitwokwiheba. Oya nta kwiheba kandi dufite Imana ya Isirayeli, ariko kandi tunabwira n'abaza badutegera baza baneze ndetse nabo nibaza bategera inkuru baza baseka cyane kabisa, baza baseka. Yangayo nguko reka twinjire amakuru tutizimzo magambo kuko twabibemereye. Ni breaking news mu nda y'isi, amakuru tofsanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment, Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1, aho nyine niyo mzoza musanga amakuru atari wivumbi. Turi babandi rero mutuma tukabatumikira, reka tuyavi muzini muzingo turayahera n'ubundi aho bita Kirungutwe. Bwana munyamakuru, wayabwira abantu. Yego, Kirungutwe urahaza ariko Kirungutwe ni ukuvuga ngo Kirungutwe iri hagati ya hariya n'ubundi muri territoire ya Warungu ndetse na territoire ya Mwenga. Ntabwo ari no hagati. Kirungutwe ni ufata imisozi izerekera iriya za forez zije za muri nani Kausbiega. Yego, ni ukuvuga ngo wawerekera ku misozi ubu umaze gutambuka za Mwenga wagenda nyine werekera imisozi, kuko iyo uvuye iriya za Rurambo ugiye nke Mwenga ucaza Kirungutwe. Ni ukuvuga ngo uvuye Kirungutwe uhita ukomeza n'ubundi winjira n'ubundi muri Mwenga. Ni Mwenga naho ngaho za Kirungutwe. Wava Mwenga ukaba wakomeza n'ubundi uje za Kamituka ukinjira ushatse wo kwinjira ishamba ryose uhurukira heye aho bita n'ubundi za Mibunda. Nukuvuga ngo iyo ukomeje ishamba wogora bitazarugushwa ugakomeza ikibira cya Katupu ukazahuruka hehe za Kirembwe, washinga imisozi ugashinga imisozi za Mwenga uzorengera hehe uzorengera za Gipupu. Yego,
ni muri zo area nimwe intambara iri bwana munyamakuru yego leta yateye umuzimubi ibwira abakongomani ko AFC ari igisirikare cy'abanyamahanga noneho AFC ngo imara kugera muri ziriya nce isanga leta yari yarogogoje abaturage bageraga amataxi adashira none ngo bashike basanga n'abana babo b'abanyamurenge n'abanyamasisi n'abapfurero n'abashi n'ababembe nabo nibo bahari none ubu nyine bose ko barasasira AFC impande erega AFC yaje ari yazi igihe ni chama chetu kina nguvu turashimira AFC M23 aho baherereye bose kwisi turashimira intare za Sarambwe turashimira Maduwi Murenge kude chapeau muri abantu b'abagabo bari inyuma 100%. Ubu twatuvugana rero kirungutwe bidasubigwaho abana bahetse isezerano ari bo AFC M23 na Maduwi Murenge ubu bakaba bahafashe bwa namye bidasubigwaho muri nubundi no muri territoire ya Mwenga ubu twatuvugana muri centre niyo barimo bagwanira ariko ubunyine baraporinze hafashwe naho nukuvuga ngo bafashe Mwenga hasigaye kwinjira ujazarugushwa ukazakomeza bagiye Kamituka nukuvuga ngo niba bari Mwenga biravugwa ko ari bo bashwa kuzona tabara bacu bari hariye bo birashoboka wenda kuko hariya uvuye Mwenga no mu Mibunda ni imisi ibiri ugiye urugenzi bene urwo gutabara nijoro n'amanywa nukuvuga ngo ugiye mu gitondo uririza umunsi mukindi gitondo ukabahurutse mu gipupu yego nukuvuga ngo ntibari kure cyane ariko kandi kuko nubundi intego yabo buriya ikinyoma kiza cihuta yego ukuri kukaza kwitonze ariko kwamara gushika kugakuraho ikinyoma igituma AFC tirwanka cyane irashaka iragenda discipline abantu ibigisha gukora isuku ibigisha gukura ubucafu mu mihanda no mu mitwe yego batejwe na leta niyo mpamvu nubundi baza ubundi nibo warategereye Frederick Niki yaravuze ati dufite ikibazo kuko tutarabona couloir ihuza ingabo ngo deployment zibe zagira gute zibe zabazimwe ubu ngubu couloir ishobora kugira gute ishobora kuboneka yego shuti bavandi ngo mudukurikiye abantu bari bategereje ko za Kirungudwe na za Mwenga zifatwa hafashwe kandi hari abantu bazabibaza ngo sengo kweri kingo AFC ngo itazamutse ruguru vuba uzamutse nta handi inzira yoboneka inzira mu kirere murabizi kudashoboka iragoye cyane inzira isigaye na maguru rero ku maguru hagomba gushaka inzira kandi ukabona inzira udafite ibitera inyuma utese kubera iki uramutse ugiye muri ho plateau yego ukaja kurwanirayo ariko Mwenga na za Kamituga na za Kirungudwe na za Nibutinyi niriya hose hagifite yaduyi kandi ufite undi yaduyi uri muri Plaine de la Ruzizi uri ni Burundi waba ufite umwanzi impande zose imbere n'inyuma byagusaba kurwana ugabura ingabo zimwe zije inyuma izindi zije imbere yego kubaye hano nyuma nta aduyu hafite Mwenga ari yanyu Kamituga ari yanyu iriya ntambire yose yo hirya ari yanyu nukuvuga ngo uburwana naduyi uno umanura ibuvira kambuka gahungira Burundi cyangwa kiroha muri Tanganyika ariko nta wundi yaduyi ufite inyuma rero kuri iyo strategy kude chapeau kuri AFC kuba nyubwo yitonda ariko izakora ibintu bizima ntabwo buriya barimo kurwana intambara nyinshi ni ya diplomasi ko barageza kwirwana ariko kandi niyo mpamvu intambara yagiye yitonda suko wenda bananiwe gufata ngayo nguko reka duhite tunyarukira ibuvira aho abazalendo bakomeje gusubiranamo n'ingabo za leta ya Kinshasa ariyo FRDC aho uduce twinshi rwose intambara ni yose uhereye hariya n'ubundi za Murongweye nakavuye ibuvira kurahura n'umuturage akaba arakurashe wahura n'umuturage wamureba ijisho akaba arashatse kundara inogora amarirasa nukuvuga ngo ibuvira ibintu byabaye potopoto byatangiriye muri Sangejo aha bazarendo ngo leta yarabateranije yafashe bamwe ibagira ngo nkuzi none imaze gutangaza ko bazarendo babaye bavwaya buri muntu wese abana 30 binzimwe ko baramagirika izarendo cabo abandi bakagira icabo ngo bapfe kuvugana ejo
muri Sange baba barakabye. Imana ikora undi murimo ukomeye. Komanda secteur ya Juwe wari uvuye Barakejo ngo aje kugera hano za Kigongwa azinjira hano kuri poro ya Kalundu. Nawe ahuye n'indi famille y'abazarendo nayo bankoye itabi ryinshi rimwe muri Gatama arimo kuja kubakurira ruguru ngo bashike baba baramurashe na escort yiwe baza barasuwaza ucika akazi yo gamaze muri Tanganyika. Nukuvuga ngo zambunda gisegeti yabahaye ubu ngubu nizo zazikora ko zirakora akazi. Bamaze kumenya uburyo ziriya muna babahaye arizo kwangiriza. Nico gituma bumvise nimba bategereye message ya Justin bitakwira mu gitondo yavuze ngo kirageze ngo aho mubazaleno ngo bagiye gusobanura ngo intama n'ihene ngo habe na Bibiliya ni kwivuga ko yaragoye Bibiliya yene bakomeje basubiranamo nkuko wari ubivuze ibuvira rero ubu twatuvugana hari alerte nta mutekano twagerageje kuvugana n'abaturage bari hari ibuvira baratubwira ngo ibuvira habaye poto ati winjiye hariya n'ubundi muri hôpital générale ya Uvira ngo hari inkomere zidafite umubare naho abona babaye blessé n'abamaze gupfa bararenga muri 20. None ibaze Kalundu kuri Paul hari umumayimayi uhayoboye ngo waje kugera hano aho bita muri Avenue Songo ikagira indu yiyoboye waje kugera Gakungu ikagira indu yiyoboye wagera Murongo ikagira indu yiyoboye wagera Gasenga ikagira indu yiyoboye nukuvuga ngo abo bose nta wumvira ordre y'uwundi nti bafite umuyobozi umwe bose buri wese ni chef buri wese afite amasasu buri wese afite imbunda buri wese arashaka kwigererayo. Ngayo nguko reka tunyarukire i Burundi amwe mu makuru ari kuhavugwa aho uwo bita Munigantama n'uwo bita Kingungwa bashwanye karahava kugezaho Munigantama yashatse uburyo bwose bwo kumufungisha waba aravuga atangaha ibizanwa byanje bagiye kubzogosha niko guhita ngo yurira indege atitsa amaguru hasi nibitwicara tubabwira kagaraho buri muntu wese baravumwe nibivume aho umuntu wese yumva ko yagira gute yoba president kandi abantu bose ndibazaba oye tibashoboka ariko ngayo nguko niyo makuru ariho ayo niyo nayo na makuru amwe n'ubundi tuza kuyavimuzi ayanyuma n'ubundi nuko rukumbuzi kandi yagarutse hariya mu nkambi tunamwamagana tunabwira n'abanyamurenge bafite abana babo bari hariya mu nkambi z'i Burundi za Nkanda na Zabwagiriza na hariya hose turagira ngo tubwire abaturage kuba maso ko yagarutse kandi yaje gufata abandi bana murabizi ko ubushize yari yatwaye abantu 8 asiga bataye muri bamayi none yagarutse kandi rukumbuzi gufata abandi bana hariya mu makambi agenda sensibilize tukaba tumwiyamye kandi tunabwira abavyeyi kugira ngo bagire gute babe maso kugira ngo abana bataza kubatwara nyine ngo baje kubicisha yego bamenye ko hariho abatwara abana batoya bababishe kandi ntibana babwiraga ko babajanye mu kimayimayi bari mu kwabwira ngo babajanye gutabara ruguri wabo barangiza bakabashana muri mayi abana bashika muri mayi batese aha nihe turi abani bande umwana wakamenya ati naringiye mu bijombo cyangwa naringiye mu minembwe nziko ngiye guhura n'abavandimwe tugafatikanya kurwanira ubwoko bwacu none ko murazana mu bicu ubwoko bwacu yego ngibyo ibibazo abana bafite bajanywe nibyo bibazo barimo yego yangayo nguko twicara tubibabwira rero reka duhere ruguri wacu tubabwira uko hiriwe uhereye mu Rugezi ukagera hariya mu Minembwe centre abaturage biriwe amahoro hariya muri centre naho ya Minembwe ndavuga mu Madegu ukaza neza ukagera mu Karingi ukinjira mu Bisambu ukinjira neza mu Mikenge centre nabona amahoro yego Minembwe na access ayo zose peripherie ya Minembwe zose biri amahoro gusa hari amakuru avuga ko aduyi ashobora kuba ahaye kusanya ngo abe yagaba ibitero yego kuko niyo ntego yabazanye ariko kandi twicara tubibabwira tuti kubaho kw'abana b'inkoko simbabazi zagaca kandi nabo bajanye imibiri basanze yindi cyane rwose uko bimeze nuko nubundi hariya mu Rwitsankuku bitewe ngo nibyahaba uziko bacitse intege buriya sirutunga babembe n'abapfurero ngo ibintu byababayeho hariya Rwitsankuku
twavuze ko yari inkuru tuzovuga umwaka wose kuko Imana yari itamuye gukiriyerekanaho amagenerale yabo n'amaeskoti yabo Uwiteka yamabarohera mu kuva uko bakaryamye n'ubundi barabyuka ntibafite no kuzobyuka reka bashobora iriya ntambara kwiye kubabaza uti impamvu leta yarababishe safe wita yarabashize mu ntambara bigura kugiye ko bikorera abanyamurenge ibabesha ko abanyamurenge ngo ari abanyarwanda ngo bagomba gusubira iwabo i Rwanda oro ari binyuma ibaze leta ikababwira ngo nimwirukwane abanyarwanda kandi bafite ikinshasa ari ba ministre n'abandi bakoresha yarangiza ikaja mu biganiro Doha ariko Amerika bagura umwe ni mukomeze mu Rwanda ibipfu bisana kujya bazavuga nyine ngo yiswa kwanga gusa kuragura ubanza rwamunaniye yego reka turangiriza amakuru yacu muri Nord Kivu aho nubundi nguko twicara tubibabwira twakubisa ahantu hose nuko naho hakomeje kuba amahoro ariko bakaba bafashe za matekwa nubundi za FDLR reka tubumvise nitwa Bisi wa Buhigiro nakoraga muri PPC afando wanjye niho Charity weho komezi yaremye ngaba bani FDLR afando ni PPC afando wanjye niho Charity wewe urukure bana nsenga Imana ntagarade mfite ndi gaporare komanda wanjye niho Charity muri PPC weho nitwa Nirenganya komanda wanjye niho Charity nanjye grade yanjye narendi seje secrétaire mu IPPC wowe Sadiki Kiburuga nanjye nakoraga muri IPPC komanda wanjye niho Charity wowe njye nitangomeje nakoraga muri IPPC kwa Patron Captain namutubwira umugambi wanyu mwari mufite batubwiraga ngo turi kugwana ngo ifarete sengo zigiye kuza subiriya iraruguru twaba inani reba hano we yo gahunda babahaga naturutse mwageze ino hano mwatangiye kugwanira he ndi mwene nane sempabo baturutse za Kaniro he jena turutse nane mema wewe waturutse igata weho jena turutse nane masisi nkaye masisi musana weho igashebe waguru yari weho ndi umutsima wa Charity ari karuba nzandika barunga ngeze no muri gusa weho ndio gigatare gusa sawa wewe wanyu iso yitwa ndigatare sha mbega tuni yapfuye gataraho bita abangaba rero ni mateka babashe gufata muri iki gitondo nibo barwanyi barwanaga nibo batwaraga inka n'ibindi no kwica n'abantu abangaba yego ngayo nguko rero turangiriza amakuru yacu hano aba nabo bamwe babafashe muri iki gitondo ca none hariya Imasisi aba ni FDLR ngo bazaga kwibinka no kwica abaturage uyu munsi rero bakaba batawe muri yombi ngayo nguko twicara tubibabwira nuko umwanzi bakomeje kumuhasha bwa n'umunyamakuru yabari muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu bizaruha birangire twarababwiye ntagahora gahanze kandi leta general makanika yaravuze ngo twebwe tubirimo ngo tuzaho twahereye naho tugeze ngo intambara tuzayitsinda na 6 nuko yarazi kuri mu binyoma byinshi bizagaragwa bigakubitirwa akabuye ngayo nguko rero andi makuru ya nyuma reka tuyarangirize Kinshasa aho biri kuvugwa ko Lieutenant General Masunzu ubu yamanutse bidasubirwaho araho bitandoro yego amakuru ahari aravuga ko yavuye muri rya hotel akagara kageze ngo yagiye gutegura urugamba akagara kaza kavuga hari akagara kaza kavuga ngo rego ngo akarere guhugura abandi ngo abandi ba generale ngo bazohabwa amagrade Masunzu ni PP5 yavuye ruguru iwacu aje mu gisirikare muri 94 muri 90 aje mu Rwanda ari PP5 kuva ico gihe nta shuri yasubiye kwiga oya ageze Bukavu yarizi muri ya shuri
yarize na university na university yarize hariya ko ndakubaza yehe yarigaga ninde kolege we nabicanyi bose ni shetani buriya ni mushiki wa shetani bita shetani niwe nshuti usibye nigeze numva umugabo umwe abivuga ntibakakubesha online yigamo umuntu wize iyo ukora tezi ya doctora ushobora kuyikora online kandi ukiga kandi ukagraduating ariko nti ubura umupepe 5 ngo uvuga ngo wize online ngo ukora lisansi ibyo ntibishoboka wige online daboro ngayo nguko nuko rwose kwa kureba kwiwe nyine ya maso ngo arukuntu bagerageje kuyagorora kubera ngo ari magira ngo areba irya kamakubitisha kubera ukuntu ngwishi yariye ijisho bararigoroye ubu ndakira imirazi ngayo nguko rero kuko twicara tubibagezaho amakuru yacu nakagenda kagaruka andi turagenda tuyabakurikiranira 5 kuri 5 tubasanga urushinge rwanyu tiruve kuri ayo macano kuko twicara tubibabwira tubibutse rero ko ari kubuhanga bw'ibyuma n'umuhanga bigatinda ni Joshua Entertainment nanjuri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Miunda TV1 Amadu w'Imurenge Intereza Salam